India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kiladan arpu sangut kibriyo belayap hadian baka bos kabakit yaki arpu prangut kinong sang Pyrthei napana district ka Madhya Pradesh berarngut kinong tray kalahap syariat ka bajrong shispa sanpau kilometer na Uttarkhand district jong ka Uttarkhand haka janmet jong ka Sngi Ublei. Katkum ka jingya thu ki he ka State Disaster Response Force SDRF ki badan kti haka balet banyarap ringkat ki Bor district ki lalap ya arpu santli ki met yap bat sangut ki bamensaw bat lakit iki sya hospital. Kini ki breu ki dangdan halinti banlet syaya munu tridham ha Uttarkashi ha ka jangmet jong ka Sngi Ublei bangilayo ka jingtip ya ka jinghap jong ka bos hariat hadamta. Kani ka bos bekit kumbalai pungut kinong lek jinglet bat lahap syariat bajrong shispa san put syan hadian belayo jingtip kikin hun jong ke SDRF kila let syakani ka jaka bat sedang bandet ai jingerap. Lapha ru ikinong yerap na ujeli moru chakrata bat sahastradara angka kerwo jong ke SDRF. Nakaliang jong menteri rang badu Narendra Modi ulapin benai ka bailut kesan bamar arlak tingka naka Prime Minister National Relief Fund syakibahi yang hasem jong ki bayap hakani ke jingja bat an airu mal sanpau hajar syakiba minsaw.